Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal. Stefan Karić, bivši učesnik Elite, nedavno je napustio reality nakon 10,5 mjeseci provedenih u Beloj kući. Ušao je kao zauzet muškarac i tokom celog boravka nije krio da ga u spoljnjem svetu čeka voljena osoba. Iako svoju devojku nije često pokazivao u javnosti, sada nakon izlaska iz realitija ne odvaja se od atraktivne brinete Andreje Bogdanović. Na žurci Elite pojavio se sa njom ponosno i bez skrivanja. U intervjuu za Pink, Stefan je odgovarao na pitanje sa Instagrama, a među brojnim temama pojavilo se i jedno ključno pitanje o privatnom životu. Kada će svadba? Karić je kratko i jasno odgovorio. 6. novembra 2025. godine. Andreja Bogdanović je devojka koja je ukrala njegovo srce, a par već neko vrijeme uživa u stabilnoj i mirnoj vezi. Andreja je aktivna na Instagramu i često deli zajedničke trenutke sa Stefanom. Tokom boravka u Eliti, Stefan se nije dovodio u vezu ni sa jednom ukućankom. Više puta je isticao koliko mu Andreja znači i kako su se upoznali. Kaže da su zajedno 3 mjeseca i da su se upoznali na moru. Naglašava da je bilo nemoguće sakriti vezu od javnosti jer su mediji počeli da ga povezuju sa različitim osobama. Zato su odlučili da sve obelodane i jasno pokažu da su zajedno. Andreja nije deo medijskog svijeta i kako Stefan kaže, to joj ne prija. Ona nije tu zbog pažnje niti voli javnu scenu. I to je upravo ono što je njemu prijalo. Ona je devojka iz potpuno drugačijeg svijeta, normalna, skromna i iskrena. Za kraj, Stefan poručuje da je zadovoljan i srećan i da mu je ljubavni život baš onakav kakav je oduvek želeo. To je sve za danas. Ne zaboravite da ostavite like i pretplatite se na kanal za još sličnih priča iz sveta poznatih. Vidimo se uskoro.